General Secretary Nili Ching Honai Binutarang Alangli Nili Pan Itethini Rarang no Chipachini Pan Apoda Pon Airport Nia Klongpen Kardon Ajulo Apransike Pini Labangso team organized not organizing a committee kadu itu man Churuparlo lason along plan keman Tegaport. Let's see first along itu agenda NK like self introduction niliphan ke nali tum kadu eta chini office itame angkung du ko chipachini dekpo nili 2000 exact nili ning abete 2008-9 sini hada admit bon ibinu force dia se je tumi uthibo lage ta student যদি সাপোর্ট করলে মই উঠিম আৰু উমাই নাই দাদা আপুনি যদি জিএস উঠে কিন্তু আপোনাৰ এগেইনষ্টত আমি নিবিতা কিন্তু আমাক কিবা এটা পদবী দিব লাপুলে আছে কি চেংলাম ফানে না কলেজ লং তা যাব আমার এনকে হালা বঙলি দেবাংকো রংকু বঙলি প্রভাদা আপুনি জিএস উঠিব বলে উঠিম প্রভাদা আপুনি যদি উঠিলে কিন্তু আপোনাৰ এগেইনষ্টত আমি নুঠো কিন্তু মোকো কিবা এটা পদবী দিব ঠিক আছে তোমাক compromise mang elo time nilong amang la teacher semong dar julung lok le hari tu amana hangla polo nang kum prabhat phan ka pheri lo anma kalisa prabhata tu college humale hi hello ai sobok mane milabo pare tekhete gutike tekhetor against ami nuthu gutike tothapi tekhetok ami eta confidential disu je amako kiba eta podobi dibo ঠিক আছে তোমার লা প্রিন্সিপাল তুমি 16 মেম্বার্স ফান সিলেক্ট লহে সিলেক্ট এর আমার মোর পুবাঙ্গে নাংচে বাং প্রভাদি পুলবিনু আমার সিলা বাং গ্রেট ট্রক ফান আকো স্পেশালি নে আকো যে হাং সিদি রোমাইং টিপি ফান বাঙ্গে নাং ভিপি চনন অজয় সিল ফান বাঙ্গে নাং গেম এন্ড স্পোর্টস সেক্রেটারি চনন পবিত্র কুস ফান মেজর গেম সেক্রেটারি চনন পুলাসন আর পুচিবাক এ আমার আঙ্গেনে ফার্স্ট লা আর পুচিবাক এ লংকে Cok elo mati, form elo, angke nilang lo dah. Kibi pon labang ko, kacing rong tek, mai long citong, asal, XJS, perawat sensesa, lapen dum tu, alang litung anekan pet pothot, deklan sepatu tek, litung long citong bundo, maka jibon besar, lapen laju pena dum tu. Litum long ini nang citong dun XJS lo binut sar laban kato kawe ilinga cinghon kulijes utumba na litum kado kita cini thai po litum ci thek lombom lo sita ci pa cini nang kok asang de sini le nili 2009 10 11 mane 9 out si rukasen kulas long admitted lo anke 2010 14 an ke nile ki jutsilo labangso kules along pen masih nile HS first year ang deng lopen second year ang deng hut anta ilitum kalau suhut rukasan kulas long ex principal horen bora sabi las alang li lasut strictly pen se discipline lahai ar puchen pen kules along cari calum BP ka jok nile hola suhut HS first year pen Sikenera angding asar lang long, keceng si angding pen pas dulu, mana fast di pen, ada tu degree long banggali tungku, lapu lapen asai, boleh sefarman, cerap citu, lasana adi cipi pen jom nili tapan, kemesen, aphan pen, mana percentage pen ke, biang angding ban, kau pas tu nili, sitau, nak masih pas lo, tu jen 15 asih pas dulu, nili, metang cipu sini angding bangal ambil lo, kado. Environment penceng lo lokasen kolas development pan isi unity student ang madu kolas student ang bong donaji po ikatan kimo litum XJS ban kedo probatan sesal lapan adung tu alang litum pen put adun tu letot litum along kita nakiman tu litum har ki japon tu lagai litum kacing hon sir jiwan be lapen kasen kules long en rohano situn lang bang nili lo charli dun pen kithek
kan bang men ini lam dun kacera dun long khala sud XJS ar buklembong sir binutera lapen kado kobe rokasen skulas long lo chade rate jirpu tundo nili kani je pon opor pane ni elo athe pisi thegan ke ni pon prufil po khala nili rokasen kulas enbi dun chengpen 9 pen 10 11 ahut nili hor sut ke thang kachini ki thek poda do ela ta sut ki thek do long college long ke lafana lika bi student tum ke college long sar tum ek than ki mong pon alam chi alam kirim dun ji po aja kong mata ning ka pan ong par te mate kabi tum lafana student si tum along chi thek lo labang so joini si li tum ke HS first year puno second year puno karbi lo Charlie usumar mate itum lo Charlie student dong bong pen ke pas do na percentage bong do leder ti hala suhut ex principal horen borasar ningjelu pining ni kan mate tuthen 11 ani kan hujong si bang koi student HS second year mate final years exam long yo si ke chingsi hang ding ke ban pi bang do pana phai na pale pi bang do bolote nong e PG pu sita inora phai ke kom dera joini khala sut ke long dun bang koi do ne dim long eng pi dalo khala sut ta chitharak mami an bang koi ke abi dalo bang kresir ke bang bong penta ili tumkar bi lo charli student tum ke bahini we nili nulo lepen josmita timumpi chitharak mami isi benge pan amunit kong bengke ilitum karbi student unta aphai chipong doning polo tak lage HS faser pen skinner hut ilitum han sartum ge than kimung alam ilitum kirun ni thia jok pusi la 100% kilong ni dimta ilitum chipalong ni thia mate iman peng ilitum sut kom dun nangkok lo putan ili chini pen non pachining tung nang ilitum ha adun thu nili khala suhut ilitum aphan eke japon bom probhathan sar ek je chubom hut hanlo nili non sonla ani kanwang kapa do karbi student social presamit ahur hanlo kibi pon ahur hanlo nili lam kani je tun kecheng kacharli dun cheng ani kanlo khola sepesi nili lam son hong jai long kalu dun cheng kapang cheng lapusan kin kap chior dun cheng ani kanlo hola sultani li isi lam the isi hini kai kita ka berti dun don ning hang lapusan dukong masih ta chini ke lapan lo ilikar bistu nong ke lo charli dun che kona ma school lo dun che lapen college long lek kam dun cheo dun che da ka thera bang thepik laben hola sut ke sel introduction lobote welcoming ke HS first year tum student than lapen TDC first year student ho si welcoming kuri di sita kacipa chini ni ang deng nang le rok lo polote hai he Johang nang kiri ti laso ceterak tu nilige mana ya karbiang bong bangkai sudan mute jengto hai ni mene taili tung kar bitung laso man bang cikhang onde so theklok po nilige lasi karbi sudan bong tai nurba ka doneng pu thur pu di thekhe data male bang nampang nengang pu lason ci pu kok pen mate admitted ningkan lage ningkan 2013 ningkan lapen ni li graduation stame ladak ban sai cepaun lo 2020 ningkan asi nili self introduction mang lapan sitang to ninglo kada ribe tapi nili Lukasen college long amen kita thadun cheng lagi 2014 ningkan lapen graduation ningkan mang lagi chuning lah corona wur hut oh aso war sai channel lo asi cepat chuning dengan an lo kada reunion mate kaching room pon ame long nangka chetong dun man ke do Lukasen college along lo than kuru Dr. Harbi ti katharpi ake happy pen cheng long man ke do XJS probar hanse sir ake hai lapen XJS binut terang sir ake hai lapen jibon be sir ake hai anpar da kado kave college Charlie bom jirpi atum do labangso kaching room ame long kache perai pon
alam the hui ke lapui khan lo ke chengsi Rukasen College ek student atum an pen education tour program kedam Rukasen College ek student atum an pen education tour program kedam lata Assam pen angtan adun thu rongatok anu bithe awareness asai kedeng pen kethan kepare dam asai kedeng pon ke thomangdeng lake Rukasen College along lo naka